Ni muthenya musio na mwathime ulani wa kwambililia wa matuku 26 mwini wa kenda mwaka ni wa 2016 saa moja saa cia ukwata cheni cha movo vala tunengelela sema movo tondu maende na ukitika na ugo otondu uile masito makwa nita wa Jimmy Wambua. Tuambiani kana Minister Muvyani wa Muwantheni Bwana Joseph Gaiseri ni umise ukani muvyu kwa hateti undomu na ndongo ila si ukwatikana sine na ndeto sia kuondhothe ithoko katikati wa NND haiweta kana ni siku ithi wasiose wa matambia mai makimi yao. Gaiseri anene yendeto indeni wa kaunti ya Kajiado na vala ivikite kielelo ni cha kuvitukithua kwa chief umwe chathi kila kivikiie kuvikwa ni ndongo yundomu na NND kauta kuma kisioni kiu uneni wa Gaiseri kwa kavindani kavati alete vinda ivutho nikana usakwani munene wa mwaka wa 2000 kutoiwa na vala hivyo vya kisiasa ithetwe yekinyete na kukusi wanthini wa isiosi kivathukanganio vanthi ya Kenya. Tuwezi kukubali viongozi wawe ndio watakuwa mstari wa mbele kupiganisha wananchi. Tuwezi kubali. We are going to take action, tutakuwa tukifuatilia hapa. We don't want you to leave Raila kama amewafanyia nyinyi kitu. Lakini bwana, my friend, if this man has done nothing for you, why you stick with him? Hata ukiangalia Kenya kwa ujumla, angalia pia hapa Kajiado sababu ndio kwako na wewe ndio tumesema sasa uingie kwa viatu ya baba yetu mheshimiwa. Na tuendeani kana jina wa makamishna manza meusakwani na mivaka vanthi ya Kenya ma IEBC matongoeni mwene kivila wa Bwana Isaac Hassan kwende kama vikiye kunguthuka kumotongoini kwi muthia wa mwiyu na ula ni matuku 30 ma mwei wa kenda mwaka ni wa 2016 undula kuvikia oyu taisa kuyaniwa na valanza maingi nzao ya makamishna ma IEBC taisa kusakua yu itambia yeni wetu wekwithiwa itona kuselesia uandikithia undumwe na ukuni wa kura. Veronica Mwende Wanzua ni mwandiki witu wa Movona na utumbanesie ngewesu kwa uliku. Kuselewa kunyuva kwa makomishona EU manzama ya usakwani na mivaka ya IEBC ni kutonya kutuma uandikithi wa akuni makura kuselewa kuyanana na livoti ila ya vitukithi ni nzama ya vamwe ya mbunge ya katina Senate. Nzama nzao ni na ile kuidhi wa votu ivikia matuku 30 mamui uwa kenda. Yu vatiele omithenya 5 makomishona ame vete nzamani inu indi ni vatonyeka ukaima kuidhi wa nundu nzama ya kudhuima misala na mautio ma athukumi ya SRC vamwe na muvya wake nandu utongoini wake Henry Rotich utaavike ya wiwano wakila makomishona meonewa mayuma uvisine. Ona uwivo minister ula hungamia muvya wake nandu Henry Rotich nukwidhi wa aikomana na munene wa Mea Githu Muigai vamwe na nzama ya SRC chumwani kima manye kila makomishona ame onengwa mayuma la uvisine. Kuyanana na Moses Kuria ula niwe mbunge wa Gatundu ya Itheo na ula ingini umwe wa nzama ya vamwe ya mbunge ila inaso viselivoti inu nukwa siakana makomishona ama emakuma mituki nimeoselesia maunduma vata takukunikilwa kwa registasi ya usakwani vamwe na kuwa kwa miyo ya usakwani. Kuyanana na livoti amwema makomishona kenda ni maambiye kumbanya miyo yome vete uvisine vala makomishona eli kuvikia vuma kete kutumia ngali sio sia kiwia. Cheni ni Chamovo nitawa Veronica Mwende Wanzue. Tuendeani kana ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka uliani la nanzeka ila siethitwe sienya ichwa sia kana ndongo ikauta kuma ile mbetani ya ukambane ni minete kuthama na kulikana na ngwatani onzao ya Jubilee na ila inavikiia kuseva evinda ivuthu evetu hainena na NND undomu na andikima Movo Kalonzo nuthingile ile kana ndongo itano sioka kuma ile mbetani ya ukamba ila iminete kuthama na vala uthingile ile kana nukwithwa itwa isa unena nyana ndongo isu kielelo ni cha kumandha usungi okumanwa na itambia ile manaviki ya kosa. Elizabeth Mutiso ni mwandiki witu wa Movona na utumbanesie livoti isu kwa uliku. Ndongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ni wale na ndeto sia kanave na ndongo mbinge sumete chamani kecha Wiper na ikalika Jubilee valawa siano ndongo itano sioka. So they have to choose, they have chosen to go to Jubilee and the people therefore must elect for the remaining term of 5 years that were given the people
will have to prepare for by-elections. Therefore, the media has been saying there are very many who left Wiper. By the way, it's member for Kilome, member for Mboni, member for Mwingi Central, member for Mwingi North, and member for Kaiti. So as Wiper, we're interested in those 5 seats. And we are going full out. I think our own disciplinary committee will will put everything in motion. They will be given an opportunity to defend themselves. Maybe they haven't left Wiper. Yeah, they'll be given an opportunity. But it was during broad daylight when they announced that they have gone to Jubilee. Kalonzo ni waisianu kutoa isiaomba no wi mwanya kutoa isiaonena ni anandongo ila inaminie kuma chamani kimwana kulika kingi na ingi kumatavya kana kwithia siamani mbingi ni utena katibu. We will be calling for a delegates conference at which decisions about expulsion, because these people have already expelled themselves. They have chosen to leave their party, so they'll be deemed to have been expelled, and I want to refer them to the provisions of the Constitution, which is the supreme law of the land. You cannot belong to 2 political parties at the same time. If they have joined Jubilee, they cannot also be in Wiper. Nirivoti cheni chama ovo, nitawa Elizabeth Motiso. Nani musese mwendwani cheni chama ovo mwendoni wasa mwonza na alani masama Afrika ya umiloni wasua. Mbalatu unengelela sema ovo otondu mande na ukiteka na ugo otondu uili kwa uyu. Betikilia na mbe ukunda kiuba nini na tuisi wakidhia netokidhiwa tuendea na ukumulikila na cheni chama ovo. Ni na udho changi musesa mwendwa ndio tungia mvei mwananu ndwa kuyimi na kuendea kutambanye na kuandhini wa mesa cheni chama uvo. Na ala ni mauvo mwendoni wa saa mwonza masama Afrika ya umiloni wasua. Tuendea ni kana ula mundu muka viki ya kuvidhuki wane muume wake na viki ya kuomiwa. Hivi ndaivodho hivetu kuma kaundini ya Masako kwa masietua Jacqueline Mwende kimdhanani wao munde kwa tigwa kudhinde ya South Korea kieleloni cha kukwata uwiti. Ainena na cheni chama uvo Jacqueline Mwende no viki ya kutungia serikali ya kaunti ya Masako muve mwana kumana na utethio ulaidhiitwe aikwata. Chole kwa mafirani kwa Samuel Nyoto wa Jole ninyethe wa mtu okwetwa Mwende kumela wa umeiye kaunti ya Masako ni runengete support nene muno kwizila kwa ngavana Mutua and elector Mwongela matu support ya muno na ngali isi ya ambulance mundu na meta moka immediately mituki muno na yu une Mwende no kuisa wa Korea kwekiwa moko ko dio tungia muvea muno ona kambuni ya LNG electronic nengi tio ye muungami oiti tatu ya sei ne tukunekete muno nundu kwazi ya mwana moko nikindu kebinya muno kewo muno ko wiki tio twezo mezi na nengi mapata onde tinengete ngai Jacqueline Mwende Munyoki bene ngutungia ngai muvea mulani uwo mundi nikumela nambi naomiye ngutungia kaunti ya Masako muvea nundu nese wa musina ambulance ya Machakos County indikindwa sivitali na nditungia kamuli ya LG muvea munene muno nundu ninambungamiye sitali ya Kikuyu na itwa na yune ngutwa wa South Korea ngekiwa moko ninamutani mwende unasema unatambukana ngale Machakos County ambulance Wendi wako anithi wenye nisio kiamaisha makondo ninekala ati naniona moko ithano watano munene muno niwega tayusu wakwigwa nawo ni wathilika nawo bado tayusu wakwigwa nawo nyene wandelile na no sabina na ingutongia ngai muvea munene muno kwa musitwani tawa Helen Kanini wa Mulwa ni nurse na nitukuma kwa Directorate of Emergency and Rescue Service Machakos County. Initi 20 ma uiti wa Mwende kuma ila wa umeiye mpaka umundi na no voete lakini tuonie no sale atwa wako yanda ihan prosthetics laboratories ila yi South Korea ayake kiwe moko alama tonoke yani matona kukwata sindu kuika maundu hivi life yake yende ya kawaida ndu yende ndiko au ni
yani musesi amwendwa ni undu wina utanu kuona serikali wa kaunti wa Masaku withini kiane nthi undu vailite kieleloni cha kuikithia kana ni maviki ya kukwata ugowo na mavuku maitani sianthi sianzani kana ndongo ya ule kuma nthi ya Gabon bwana Jinping uthingileile kana numaikithi siate imakende viki ya kulelia muungamo wake kieleloni cha kukitia ugowo uneni wa ndongo hiyo kakavindani ka nthi yethitwe yikumbiletwe ni thoko kumana na mausungio mausakwani vala alibongo unavikiie kutangaswa kwithiwa newe musindi wa kivila cha usumbi kuma nthi isu ya Gabon. Ndongo ya ule nthi ya Gabon Jinping ni watha ati imakendelelia ikanda ya kukitia uwo yuka vala ndongo ino ikuliana na matokeo mausakwani munene ula unatwaiwe nthi ino ya Gabon vala nzama mausakwani inatangasie alibongo tawe musindi itina wa Ping kuthi koti nuthingilile alibongo niwe musindi vala undu ulwete ithoko nthi ino ya Gabon because I'm confident because I won the elections because the people is with me. Serikali nayo ni yakania ithoko isiendea Ping no kwitha aikiwa mbene kuvikia vau amwe maate imake nimekitwe mbene kumanwa na ithoko ila siende nthi ino va ni mawako ni mamosumbi vala namo ate ima alibongo maende kutania usindi wake mwai muthelu kavinda kala bongo watangasiwe musindi ate ani ni mausuye maleloni mavivye sindu mailiana na matokeo ma usakwani maofisa ma muwo ni manyaikitwe isione kivathokanio kwikithia muwo ni wethiwa nditivotia cheni cha mauvo nitawa Erastus Kithuku na kuma nthi ya Gabon musese mwendo wa vauni wana vika muthia wa cheni cha mauvo mwendo ni wa saa monza ndio tungia mve mwana nundu wa kwiyumi na kutambania na kwa nthi ni wa mesa cheni cha mauvo onagwa vondi ulwani kutungia mve mwana onde ala maviki ya kutedesha kwa ilia mavoma muthenani wa umuthi ndekulwa ni director wa kwa ulainde ni Alex Maitha na cameraman ulesikanieta Alan Musioka tukomane siongama mwendoni wa saa 10 kana kunengelelia nangi maingi otondo maithi wa manavikia na ukitika kuma kwa ni kuendea lunch ya kwa ila masito makwa nitawa Jimmy Wambua.